times you screwed me over. Wanted me believing it was always something that I'd done. But I don't wanna live that way. Reading into every word you say. You said that you could let it go, and I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know. But you didn't have to cut me off, making like you never remembered that we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and that feels so rough. No, you didn't have to stoop so low. Have your friends collect your numbers and change your number. I guess that I don't need that though. Now you're just somebody that I used to know. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Meeprop hou hulle heel eerste bowling aand op Woensdag 19 September. As jy en jou vriende dink julle het wat dit vat om as wenners uit te tree, moet jy nie die kans mis nie. Kry jou vriende bymekaar en skryf 'n span in van 8 lede, maar die 8ste lid moet een van die Meeprop adult leaders wees. Jy kan 'n inskrywingsvorm kry vanaand by die infodesk of in die saal, en aangesien daar net 11 spanne kan deelneem, moet jy vinnig maak voor al die plek gevat is. Kostes is R40 per persoon en die bowling aand begin om 6uur op Woensdag 19 September en gaan ongeveer tot 8uur duur. Oefen solank daardie tegniek en kyk uit vir die kameras. Hakuna Matata. איזה משפט מדהים. Hakuna Matata. לא טירוף חושים. שלא תדאג עוד. Dries, weet jy wat jy sê dit? Ja man, nee. Ek dink dit was Johan. Enough! You are all of you beneath me. I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that. Puny god. Weet jy van cool video's op die internet? Of dalk het jy 'n video self geneem wat jy dink al die Meeproppers moet sien? En wil jy graag jou gunsteling liedjie op Meeprop TV hoor? Wel, laat weet ons op enige van ons kontakmaniere, ons wil regtig waar graag van jou hoor. Baie dankie dat julle gekyk het. Dis al vir die week se Meeprop TV. Totsiens.